Amen. Amen. Once again, Bazalwane, thank you very much. We have just read in the first session from the book of Psalms. Psalms 89 from verse 1 to 38. We also read from the book of Ecclesiasticus, chapter 43 from verse 1 to 22. And then we read from the Gospel according to St. Matthew, chapter 13 from verse 44 to 52. So we are going to take roots in the Gospel according to St. Matthew. Ningakafiki lapho bazalwane bengitshengisile ngathi la sibona Martin de Porres unetilwane lapha ya mbona malokunya ngamagondwana noma lokunya utinja kutinyoni kuyini. But let's just take this preview. For November, Martin de Porres, religious, in 1639. Martin was born in Peru in the 16th century, the son of a Spanish settler and an Indian woman. His whole life was passed in the Dominican friar at Lima, where as a lay brother, he was engaged mainly in the humbler domestic task and the service of the sick and poor. His concern for animals was unusual for his time, embracing even vermin in his protective care. Many thought him to be a saint during his lifetime, and after his death, devotion to his memories spread throughout South America. In recent years, he has gained new popularity in the United States as the patron saint of work for interracial justice and understanding. So that is Martin de Porres. Bekumuntu lengathi beka kule nkonzo yebundela and akhona beka umuntu bekathobekile, beka umuntu bekanaka kakhulu bantu labagulabo nalabaswele, futhi angumuntu lebekatithanza kakhulu tilwane, into lebengakavami ngesikhathi sakhe. And lokho kwenda abantu bambona njengesaint, so bantu bambona njengengwele nalendlela lebekaphila. So that is short about Martin. So God bless us with such people. We have shown us that love must be extended, especially to those who are highly in need of it, especially those who are sick, those who are poor, even the animals that cannot speak for themselves. Okay. Lala sifunda khona ke sifunda livangeli laMateyu. Jesu wenda umfanekiso again ngembuso welizulu. Uthi ufanana nengqebo leyayifihlwe ensimini, kwase kuyenteka iyatholakala. Lona loyitholako wayifihla wahamba wayofuna etindlela zokuthenga lensimi lenalengqebo. Umhlaba ubonakala umele insimi, ingqebo lesemhlabeni ngumuntu lodalwe ngumfanekiso waNkulunkulu, lotsho ukuthi nguNkulunkulu akumuntu, nguNkulunkulu asenyameni. Yingqebo, umuntu uyingqebo la lokho sikubonako namuhla. Uma besikhuluma ngendvodza leyabona lokho, yathi kuba ikubone yase yahamba iyofuna imali ukuthi itothenga lensimi kuze ukuthi itohlema lemvelo lengqebo.
lo muntu loyo ngumuntu Jesu Kristu lo wadela bukhosi belizulu weta emhlabeni ngoba afuna mine nawe kuba siyingcebo yaNkulunkulu. Andike siyabona lokuthi umhlaba at some point kukhona la kwaphushelwa khona noSipho wathiwa nako kuwe mhlaba. Umhlaba ke siyambona kwathi umhlaba Sathane uwenda wakhe, uwenda shengazi ukuthi yindzawo yakhe. Kuyavela ukuthi umhlaba nekugqala wawo wasimakatha, kodwa ngoba ke uNkulunkulu wemusa kulesi isikhathi uyadiyekelela nje tintfo kuba ungazithi kwami ngugwamande enze ngisho ukuthi umtimba wami, imali yami, ikhaya lami, umuntu wami. Sikhohlwa ukuthi konke lokho lesigwamandzabo kwaNkulunkulu. Kodwa ke nesirabhiniki ngokomthetho wesirabhiniki kwakuye ukuthi lona losebenza ensimini nangabe kwentekile wathola ingcebo, le ngcebo beyingabi yakhe, beyiba yalomnikati walensimi. So ke bekangayithathi, kodwa lona lesimbonako simbona uyayibona le ngcebo. Emveni kokuyibona ingcebo uyayigqibetela, uyayifihla, uyahamba uyofuna imali yokuthenga le nsimi. Ngubani loyo? nguJesu. Ube athi nomnye umhlabeleli wasewise athi Zulu yemfihlaka alo Zulu yemangali sowaza lele bantwi ni waba ngumangalis uthi wabona uluntu lonke wabona uluntu lonke uyela esonweni wasikwa yimfesane washiya amazulu wena emhlabeni washiya umengemene. Uma ngabe sithi wathengisa ngako konke sisho ukuthi wathengisa ngesihlalo sakhe, wasishiya isihlalo semkhosi, wakushiya kukhonzwa dengelozi, wakushiya kungcwele basemazulwini, weta emhlabeni watokwembatha umtimba wemuntu kuze ukuthi atowethwala tifodeti, kuze ukuthi atowethwala tonodeti, kuze ukuthi atokufa endzaweni yethu, kuthi thina lebesikade sikude le singadani naye sibuyiswe ngenxa yothando lwakhe. So ke lo Jesu nguye lo mnikati lendvodza leyeta yatawuthenga loku kade kubonakala kulahlekile kulaphaya, sekungenendzaba, kungenamuntu lokunakile. Siyabona ngalanga emuva kuyavela emabele lelikhulu, kuyavela inhlanyelo yendlulamithi kanye ne-yeast ngathini lokukhukhumkisayo. Konke lokho kukhuluma ngenqithakalo, kukhuluma ngebubi kwebuthi nakuba kunjalo umbuso waNkulunkulu uyahlaselwa bubi. Umango wembuso waNkulunkulu Sathane ulwa nawo ongemalanga, uyafuna ukuthi sigcine sibuye. Kodwa makabonga Jesu longendi njengoba lo mubi afisa, kodwa Jesu usikhanda thina sineliqabiso noma sidule kakhulu, sinevelu lesekhulu kakhulu embusweni waNkulunkulu. Noma silapha emhlabeni sinevelu lenkulu kakhulu, sibiyele lokhu simbonile lokhu Sathane nakafika hamba ezulwini wathi uNkulunkulu mbonile yini umuntu wami Jobe emhlabeni, wathi Sathane ngimbonile kodwa umbiyele. Sihamba
Jobe bengabona ukuthi ubiyelwe, kodwa lo bekafuna ukulwa naye wambona ukuthi lo muntu akayedwa ubiyelwe. So siyingcebo yaNkulunkulu lesemhlabeni leJesu ayibiyele ngengadi yakhe, ngekusifela kwakhe. Sesinaleli lungelo lokuthi sibantwana bakaNkulunkulu, sibantwana bembuso. uNkulunkulu usibuka as individual, wabona ingcebo, wabona ukubona uNkulunkulu ngamunye, wanela ukuthatholela ingcebo wazothengisa ngawo wonke. Uyehla uta emhlabeni, utofuna, utothenga, utozuza lokunye kwakhe. Konke lokunye wakushifta, wakukhweshisela le ngoba injongo bekungimi, bekunguwe. So ke as an individual believer, umqoka phambi kaNkulunkulu awusimqoka maseni banenge senisebandleni, wena wedwa nje lizulu lithi nalibuka libone something precious, libone something wonderful. So ke lana uma besibuka umhlaba wasePalestine, umhlaba wasePalestine bawuhlaselwe tipi kwabangiloka nalokuyana, ngiyabona bekugujiwe kwalinywa. Akukude ngishone kungathitha ukuthi kukhona umuntu bekathatha ayofihla lutho lwakhe kulo mhlaba wasePalestine. Kodwa Jesu lapha ukhuluma emhlabeni wasePalestine, wethi example kwekuthi la khona ucabanga ukuthi akunalutho khona, uNkulunkulu unelutho lwakhe khona. La ucabanga ukuthi wena uphelile khona, uNkulunkulu uthi into yakhe ikhona kuwe. Kulesi isikhathi into zalo mhlaba tiyasiravaza, tiyasilimata, silinyatwe, silimatane, kodwa uthi uNkulunkulu noma kunjalo, I still have a treasure emhlabeni wasePalestine lolimele kangaka. Ikhona inhlansi, ikhona into yami lekhona kulo mhlaba lona. So ke lana sibona uNkulunkulu udramatize uthando lwakhe, ukawahlabelela nomhlabelela wathi akanibheke indaba yothando lwakhe. Lolu thando uNkulunkulu nasithanda ngalo akusilo lolo bantu basibuka ngalo emhlabeni. Namhla uyangithanda, kusasa akangithandi. Namhla umfa kahle, kusasa akangifa. Kodwa uNkulunkulu ungithanda ngingabonwa kuthiwa kunalutho lo yasekuphelile ngaye. Athi uNkulunkulu, I still have a treasure in him. So ke Jesu kuze kuthi atotizuzela lokunye kwakhe, kwabika ukuthi akhumule bungcwele bakhe, atosithenga ngaye luqobo, atawutithengela libandla lelingelakhe lapha emhlabeni. Ngetulu kwalowo alende libe desirable, alibeke lapha emhlabeni. Uthi noma hlele ezulwini kodwa ababuka emhlabeni. Athi umhlabeleli wasesheshe, noma hlezi ezulwini useduze kwethu. Akusho ukuthi ngoba usezulwini sokukhashana, uhlele ezulwini, liso lakhe nenhliziyo yakhe lijonge thine bantu bakhe. Uphinde uyabekisa lapha lombhali, ubekisa ngelitshe leligugu. Uthi kodwa lo mbuzo singawufananisa nani? Uthi ufananisa nelitshe leligugu. Uyabona uhamba Jesu uyotshengisa ngako konke kuze kuthi atothenga litshe leligugu. Siligugu emehlweni akhe, athi umbhalo wemahubo kuligugu emehlweni asimakathe kufa kwalabangcwele bakhe. Thina siligugu kusimakathe la uhamba khona as an individual. Jesu nakafa bengafeli bantu ababili, bengafeli bantu abayi-3, bengafeli bantu abayi-1,000,000, kodwa wafa Jesu ngenxa yemuntu munye, wafa ngenxa yami, wafa ngenxa yakho. Akathanga bahlangane babe banenge ngibese ngiyabafela. Athi umbhali, ngiyakuphenduka kwesoni sinye emazulu ashaya izandla angongqoze kube ne-celebration ngemphefumulo munye. Jesu uyaphuma, aphumele umphefumulo munye. Simbonile ngesonto masifunda le ncwadi yevangeli Luke chapter 19 verse 1 to 10. La khona Jesu waphuma khona ayofuna nje Zacchaeus. Lolu
tizuzele munye lothi Jesu nami ngitinikela kuwe ngitilahla kuwe ngitilahla inyanzana kuwe ngente nibe wakho. Jesu uthi kulungile mntwana wami uvula tandla akwemukele. Jesu uyaqhubeka lapha uthi umbuso welizulu singawufananisa nani, uletha umfanekiso welinetha lelijijelwa elwandle noma emantini kwekuthi liyokubamba etinhlanti lapha emantini. Jesu ke uyatshengisa lapha ukuthi uyabona la mhlabeni siyawuze siyofika ephakadeni seloko kukhona labahle kukhona lababi. Haleluya. Noma lisonto lingaba khona sishumayele sizile sithandaze senze yonke into lisonto noma libandla silikhanda lingareform umhlaba kokuphela ngoba naku kuyavela ukuthi ekugcineni kuyawuba khona linetha leliyaphonswa libe seliyabamba libambe labahle libambe lababi labahle bafakwe esitheni lababi baphonswe emlahlweni noma emlilweni. Lokhu ke kuyasitshengisa ukuthi lababi emhlabeni bayohlala bakhona ngeke baze baqedwe ukuthi sekuleli bandla la Kristu njengoba lelukhula nemabele kwakukhona njengoba sibonile into letinene akazange emabele remix noma asale kugwinyeka lolukhula konke sekungasabonakala lukhula lwalukhona lukhula bekakhona amabele tikhona letinhlanti tikhona letimbi tinhlanti lokho kuyawuba khona. Excuse me. Kwamanje kusengabonakala kodwa liyeka lilanga lekwehlulela lakhona ekuyakwehlulelwa khona tonke tinto tibe sebaleni wonke umuntu kuyophela kubhaka kuyophela tentisa kuyophela qabanga lokho nalokho uyayibona into intshentshoba injalo. Haleluya. Lana Jesu uthi tingelosi tinemsebenzi titawube tivuna titawube tehlukanisa tinema-roles and responsibility letiyawuwenta tingelosi ngelanga ngomhla wekuphela. Uyabona-ke ngisakhula kade kuthiwa laba esokweni esathane yobaguqula lapha ngemfoloko kube njani ngemanga lapho kuthi esathane lawo baguqula lomunye laphayana live laNkulunkulu lithi tingelosi taNkulunkulu titabe tisemsebentini wekwehlukanisa nekuyokuthumela esokweni efanele esokweni lokunye labanye bayiswe esihlalweni semusa nesihawu. Ingathi lapha ngibona sengathi sebafanana nemaphoyisa nababambe bantu sebabaletha enkantolo batogwetshwa ngumajistrate noma jaji. Bona tingelosi ingathi titabe tisebenza tiphishaneke ngolu hlobo njengoba sibabona nalapha abaphishaneke. Kumbe umuntu sekeye ngasekugcineni angisho ukuthi Jesu ukuthi abafundi bakhe uthi ngabe nikuve kahle yini konke lokho. Bafundi baphendula bathi yebo sikuvile. Uyabona kunento lento engayibuka ngiphila nje ngaze ngaxoxa nalabanye ngathi uyabona kunendzaba yeliqiniso. LiBhayibheli lami lithi uyawulahla liqiniso futhi liqiniso liyakukhulula. Ngithi-ke ngibabonile bantu beliqiniso balahlwa baphelelwa ngumsebenzi. Ngibabonile abantu beqiniso bakhulunywa kabi. Ngibabonile abantu beqiniso badonsa emajele ngenxa yeqiniso. Labanye ngababona bagula bahlaselwa tifo ngenxa yokuthi kumele iqiniso. Kodwa nakunento lebese iyambuleka loyo ukuthi labanye baphonswa emlilweni basha labanye basawa ngemasaha labanye banikela etilaneni ngenxa yeliqiniso yekume eqinisweni. Uyabona uma ume eqinisweni usuke ume kulenye into usuke ungakemi kumfundisi wakho usuke ungakemi amagonsane akho usuke ungakemi bazalwane bakho usuke ume kuJesu uqobo lwakhe. Kungako uma ume eqinisweni uyokhanda uvukelwa abantu bonke uvukelwa bazalwane bakho uvukelwa ngama-colleagues bafundisi baphathi betenkolo sizathu ume eqinisweni. Jesu wafa etandleni tebantu labangebaholi betenkolo yini sizathu liqiniso. Kodwa naku unathi lenguvile
Jesu ngifuna kuphetha ngalamagama uthi Jesu endlini yemuntu loqebile kuphuma impahla lensha nempahla lenthana. Jesu ukhuluma nabafundi bakhe, mind you, there was no New Testament then, there was the Old Testament. Usho ukuthi Jesu nathi kuphuma impahla lensha nempahla lenthana. In short, Jesu usho ukuthi you must be diligently study the Old Testament. Tihluphe ngetincwadi letingcwele, tihluphe uyagubha khona, but ungagcini lapho. Uthi Jesu buka ukuthi uNkulunkulu wentani manje, wenta umsebenzi muni. The New Testament was written because of itinto betendeka ngaleso sikhathi, kuphiliswa labagulako, kukhululwa lababoshiwe, ekuvuswa labafile. Itinto lebetendeka ngaleso sikhathi. Ngifuna kusho ke mzalwane wami ukuthi kumqoka kwekuthi usalifunda leBhayibheli, phinde uconsider ukuthi uNkulunkulu akagcinanga kusebenza ku-Old Testament, ku-New Testament. God is at work even now. uNkulunkulu kunemisebenzi lakayendako kwakhona manje. Consider what God is doing now in your context, in your space, in your life. uNkulunkulu usemsebenzini. Vuma, dinike isikhathi, udadishe ukuthi Nkosi uthini, wenda msebenzi muni empilweni yakho. Ngoba lokho kuphinde kusende ukuthi bantu labatawuvuma phambi kwabantu baNkulunkulu akungabi bantu labaphethe iheshengane nje yelwati, kodwa abahlale bathi kuphela ukugubha evini, bagubhe ukuthi uNkulunkulu uthini manje, babe sebakhona kululeka nabanye abantu ngezindzabeni zabo emibutweni labanayo. Athi-ke umpostoli Paul nabhalela Timothy uthi ungamvumeli umuntu oseseyinovisi, umuntu osanda kuphenduka uthi ahamba ayoshumayela ngoba utawukhukhumuka. Umuntu losesemusha nakangena akakuthathi njengeservice, ukuthatha njengesikhundla ukuthi isikhundla sami ngimshumayela, isikhundla sami ngimfundisa, isikhundla sami ngimsola nso. Kungako into tonakala kangaka ngoba abantu basathi ikhundleni, bantu bavikela ikhundla tabo. Kuyokuthi yena isikhundla sami lesi. Umuntu nakekwaphithwa nomunye nje ngeligama lokuthi ngurektor noma ngumpriest, umbuka lisona ligweja ukuthi ngimi loyo, uzombitelani loyo ngaloyo. Yebo kunjalo, kodwa we are about umsebenzi. Wenda wona lo msebenzi wakho as a priest. Nabo lo mgomo. Uma ngabe enta wona bake bawenda labanye. Wafika bathi Jesu sikhandela abanye bakhokha amadimoni egama lakho, sabamisa wathi Jesu no ni wrong. Ngoba phela labo bakanye nathi, labangabuthi kanye nathi bayasakata, lababuthako kanye nathi bayekelele bente lo. Inkosi yamosayisibusise, amen. Babelolongile sesibongile egameni likaJesu. Sibonga Nkosi livi lakho kwekuthi Nkosi washiya emazulu, wawashiyela mina Nkosi, wenda emhlabeni wahlushwa, wadelelwa, washaywa, walala emahlathini udliwa ngemakhada, wawuthandazela mina. Babe wethu lona mandla konke, ngiyakubonga Nkosi kwekuthi wangihluphekela, nanamuhla Nkosi usahluphekela labanye. Babe wethu lo muhle uyamhluphekela nani Nkosi, lothi impilo mina ingalile, uyamhluphekela Nkosi nanalothi anenzaba naNkulunkulu mina nginako konke. Ungisika ngani uNkulunkulu? Babe udele wonke umuntu. Siyacela ke Nkosi ukuthi bahambele Nkosi labagulako nalabagulelwako, bahambele Nkosi labashonelwe izihlobo zabo, bahambele uNkulunkulu othola amandla onke labalingwako, bahambele Nkosi lasebangasathathi nje ukuthi mina ngisewani ngiphilelana emhlabeni kona lokukholwa kungisika kuphi. Uma ngabe kunje Nkosi siyathandaza kwekuthi befe nabo njengokusho kwemhlabeni nathi sizwile ukukhala kwalabalahlekile
Nkosi bahambele Nkosi bakhulula simakathe ubaphe injabulo nekuthula. And then siyathandaza Nkosi kwekuthi konke lokubi, konke lokubungoti, konke lekuyimimoya ku-drive away la kunabakho khona Nkosi. Bese uyaqhubeka Nkosi uyalandisa lugange lokubiyela abantu bakho. Akubebeke Nkosi lotho kwebiwa sitha kunaloko uNkulunkulu wethu amandla onke sithandazela i-divine protection upon your children. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. And the peace of God that passes beyond all understanding will continue to keep our hearts and our minds in the love and knowledge of God and of His Son, of His dear Son, our Lord and Savior Jesus Christ. The blessing of God Almighty, Father, Son, and the Holy Spirit will remain with us all, now and forevermore. Amen. And God bless us all. Please do me a favor, share this. And God is waiting with your blessing. As you do this, it's a sermon on its own. Share it for others. Be blessed. Amen. Babe sesibongile egameni likaJesu lo musa wakho